Kay kapisanangan dong kaswabon, kumadati isanan. Lebih pagulo kanaw misisa ta kapad iswang samayang. Kinurahingan iswang kadya sorga kung sikaw dat kaswabon iti, insan pakagud kano yahay dat kapagyampay, mayad kay sisan dat sambayang kaswabon, iswang kat beras tinaro da dusun. Kung sikaw lagi mantad dat panambarasan di embulayan dahay, tumanha kasari panudukan, pangahakan, tanudan dahay dat santabi kapiantak takarahian. Kung sikaw nagituhan tumanhak ko dahod pangahakan dadamot at walang busti panambarasan gisambot ang sanano paringa mantad dia o montok dia nagi. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Puji Tuhan, insan pakaguto kanu tokod kapag yampay dat kaswabon na bayno. Ikalan sananda alumis piramutan dati nakaporis-poris metit iti di kasodopom sinumimba nagid ari lalain di teno nga puji Tuhan tu tinuduli di kagud tinumagakit alansan da alumisat piramutan dati sa mahupusan. Bayno na pa nga isa panambarasan di agat tagi bati hingga da tuluh na po panambarasan nga insadu no. Nah, nunuhot ay panuhu minsadu. Ayat na padati nga numan pa yung pohod iswanggat Bukarintus sa kapagulo. 1 Korintus buko 6 ayat 28. Insadu no mantadet percabulan monikid dapod dusa suai di pohon sayan datulun nga kasilid saliwan dat tinandaw nga tulun na pod it popon percabulan nga kapamidus to kumad kapasyan daw sendiri. Tuhat ko na padi dila nga no di percabulan da dusun. Percabulan. Okay? Nugia kamayan itit percabulan iti. Iswang na pod ay panambarasan iti naraitan di Rasul Paulus iti kamayan percabulan. Okay? Boras na po siyo, tayo pagangatan na po siyo, nga tungag no, o pamanaw no. Daminsadu. Kaman na pa dilo nga, insadu toko, mantadot percabulan. Puro tayo tu haraminta lang susuay. Okay. Nakura tu pangunsuban na padhiti nga minsadu. O mangandu. Mangandu mentekot tong kusay la. Jadi tong kusay na po nga nukando. Sekira pandat tong handu nga nukanda magadud makikusay. Okay. Iti na po nga insadu no jauhilah perbuatan cabul. Tuhat na po dati dila nga nakura tu minsadu. Nakura tu pagangatan na po nga minsadu toko. Kakikitanan na po hom iso na poralandat mada takod aburunsut tay ko aunsut kaunsuh isu ang iti kamanda percabulan nga minsadu. Ilo pakakitanan nila asa sa nangoralan ki minsadu. Nakura tu minsadu tu ay
okon ko o insanan tokono potinga kanu dot kumadada bertahan di Malayu hi okon ko insanan tokono potinga kanu bertahan isuang dot pagumbalan iti kamon dot percabulan. Jadi isaralan minsadu. Isa na pohot o kita datid isuang got Alkitab Kejadian 39, Kejadian talun padam siam, oray tandati i Yusuf. Nailan tokod saira na pod numan Yusuf. Patamo dahir taurobong, patindalo dielo may padagango, korikot tahilad ay kerajaan Mesir, ina padihit minagano di siya nga Potifar. Pikiroh-kiroh dat katuohon no padi Yusuf antakandi nga padam turu taon. Oilan takanat iti tanganak kot padam turu taon sakir na pokongonduan nga tokom okitoh nagi kopia hitit mumbah lagi lumundos. Mumbah lagi okito nagi sumandak manumandak kopio. Yusuf kadaw nga iti napatang ako sayam apo akita kopi at iti padam turu taon. Mumbal-umbal lagi mintalangot langkait. Randay nga mumbal-umbal lagi sumuni. Nga sayra dat hirihisiyo paindalanan di siya hitugas sanang-sanong isuangkat papaindalan siya tugas daw sebagai ay penok amah na ba sila dilo bagi ay ajarang ti amah dat tok kusayoy kagumuan na nga tondo ay so pamangkudohon na ilanda amah da kusay Yusuf la amah da kusay nakurato kagumuan na pod it aratud isuanggot pagumbalan iti kaman na percabulan nga iti tongo kusay. Right na pakaamah nga amah paga nga tando. Ay tidak ilanid did sakirad amah na po nga kusay kulam itongondo itagubod arato. Nga kagumuan nga nga amah na po nga tongondo. Nga Yusuf amah dat kusay. Iri did naratu dihit. Naratu dit ginaw hidit karuhangi Potifar. Jadi subuh-subuh kadaw dan naboras at hinsom no baka gaysyat ti bo. Ikamayan dat kituras-turas na siya. Tumadod na pod it sarita dat dong kagumuan nga kumbal di pinapaharod ay kumbal minagang ati karuhang Potifar dit karuhang dit pagaway darin mikat hirid walay daw. May nakasiyat ti kiday dat ipolit tangolun ngay ikongonduan. Ti kiday ipol tu mga kanyan ipol. Ti kiday pisaw da pangungkanit. Sayra dat mimpun na di ngay mangungkanit it ang datin-datin. Ikaruhangi pagaway ngay. May numati kadis siya di pawaya o Yusuf pahirid it taguangan ni dit kagumuan. Pawaya o matakasi Yusuf nga tokom katugangay ngay napakait sangungkan itong kanit kakadihit kongonduan dat sambil lamintang Yusuf tilo gisambot nadi apurimanan dat no ngapigi sa tunturo do natugangan dit kahinsaman di Yusuf olikang pama
Awakas, awaah, awakas, oh, nah homsong purohot ay kinahinsammo idito digigisamot o tugangan. Magihagal mo ba kusay ko tando nga sayra no ba kita itong kusay dit kongonduan nga tokom oy hi atugangan mo. Jadi i kongonduan di nga atugangan no kokitod ay kinalunduso di Yusuf. Awaah, nugya ahinsam mo dusun mo. Olikang na po nga kon ko don borosarungus ka olikang. Awakas, awakas na po nga agaras, agaras pogi. Na akon ko hinsam lagi awakas ka. Jadi ahato ko olimondot ay ikaruhang Potifar nga tokom isay po dita ata takot tanak kumatok ko kito. Om hiri namati disiod ko kito disiya di Yusuf nga harodi ko purimanandat. O koni kamuhang. O koni kamuhangi karuhangi Potifar di Yusuf ilo kon ko kamunamuhang nga iti adit harit ko purimanandat. Tok ako kuro na madadilo ka. Tiyadi. Miyagal lo dati bo. Ti kongonduhan ko kita dit kusay o hinsom atagap ko awantang ko olikang ko awakas. Haro na ginawod. Kukur na madadilo ka. Iti ko kusayan ko kita kongonduhan dit iti dit katatakot tanak kumato nga kiginawo na kagud. Ako kuro na madadilo ka. Hari ginawat yun di ba? Kada ko kaudot iya di matit normal magyari tapat kapi ba? Siumbal ki. Haro ginawa siumbal mo. Among hirad kusay ko tandu nakasawah tay kay paimbilang nga ologod ko pi mati kop ginawat tit nakasawod. O kukur na madadilo ka. Piagalan di bujang. Jadi ilo na pudi karuhanggi Potifar ilo nga harodi lo ginawod. O koni ko muhang nga kukur na madadilo ka. Jadi sayran no riko tatimpu intay matusium ay sa atulun da suwed hiri tionen hiri walay daw. Mimangga numan na siya won sayo ikantakan did ino po'y tangolun da hirid walay di nga ayso sa piduduo po ilo. Kamanda numan na siya aturo da tiyod di. Ay mantad ko sa piduduo hiri na di dahara di kasiwatan di siya dat nuka at Yusuf. Intaan ta kanu turo sayra da pira-pira timpu ino po'y karuhang di Potifar di nga mintong di Yusuf miampay dot siumbal. Siumbal memandang Yusuf dengan berahi. Dia siumbal mati. Kadis siyo kono modop miampay doho. Tokoy. Momirungaw. Momirungaw. Mati kamanda siumbal. Kaya nga oporlu himad haro. Sakir na pod aiso paingkuro na gadi mikaruhanggat ay aiso iti kapurimanan da siumbal ki. Oporlu hibo.
nga nu kadiusup ka sio isu angget ayat ke-8, minadai sio miampai mina boros kumadit sawuh idit tuandau, miampai panguhu pandit bosku, isio na po nga ano di mangaturan nunui harad iti walay, tu pinatahak ko insanan kumadoho. Iti piawalay nga ay pinatahak mo kuasa kumadoho nga ay siya pinapatahak suway ko iya. Tu iya na po nga sawa daw. Paingkuro ako ng kudid. Popowon sa karaton di tagayot ti. Nagi kapamiduso kumakin rohingan. Hali piat tadaw itandudid mangimbayat ti Yusuf nga ay Yusuf makinangodit panginsasamod di siyo. Dot ay modop miyampay daw. Tok kiginaw naman tok asagap po dadi tiyoho kadi kukuro dadi digi haray mo ti koboros kahantet ti di bo. Asagap po dadi tiyoho kadi intaan to kano po ti kanta kanit ti hom ay iso na pohot kababayuhan di Yusuf pohilo nga madais siyo. Nga milo to kapag iwalon na kura tumada. Haro duo na alasan di siya tagayo kumuiso it kuasa da pinatahak kumadi Yusuf. Kuasa no pot tinahak doho kasi nga nunu no pod ti walay nga okon ko iya ka. Iyon no podilo nga sakira no podadid kad Potifarom ilo koruhangku nga main no po uruso main no po turo kana padadi di Potifarom isiriba dadi kuasa di Yusuf kamun po nga milo dadi siyad ay mumbal ki nga okito datid okon ko iso no katetapan di siya nga haro duo kumoduo paingkuroh nang kudidet mamiduso hakud kumakin rohingan ka. Kamun na po nga anuan pia Potifar kuasa nga ano po siyam itinapohom ay kapamiduso haku kumakin rohingan ka. Jadi duso hibagya dirit ya digi. Kamoyon dat ogiro tagi kopyo kain kokotan dat ginawa di supila haroy kamon datid integrity harap pendirian. Nga intangan to kono pot ay umur kalahingan di siyahom good boy hubagya lobo. Iti hapadam turu tahun padam walu good boy pamatigyalan umbala pati umbala pagiti na kalahing-lahing not nang kakikang no nga tokay pamati ay laan gi boros sagi nga ana asangalan ni kaboborosan dati di ay lanom akukuro kaboboronam tok babay no kamato gi nga intangan to kano pot ay kalahingan di Yusuf kakitanan na po nga good boy po siya. Hapadam turut taon, hapadam 8 taon, pakailan atil, pakailan mintirik. Haro pi kailo nga kagumuan na po nga good boy. Ay mangko Elda Melbon. Good boy pod it. Sa takata padam turut taon, padam 8 taon. Umbala din nakatua talad nga tok. Dia. Di ilanom good boy pa kapaingkuro. Subuh-subuhom aylan na datid ilo na po sawo di Potifar ilam kiumur-umur na bagyalo bo.
kuno tumbayaan det ay 20-an na gid la saos yo, memang gat mungkin da 40-an ko, isay na kaylo 50-an 'no, eh. Jadi sorohanna pon dad hapadam turu taun tei ka hapadam 8 taun, ina pay may panguntik dia nga 50-an, paingkuro. Harap pa di ginaod tei kakapurimanan dat siumbal lo hiri, paingkuro ta sarodo ko. Suway na dagyan dad hapadam turu taun, hapadam 8 ina pay may panguntik nga kibaya-baya idaw oyo idahop sapi hapadam turu, hapadam 8, ondia. Komenda haro pay bahitan da iti balum tahu pa dad ka, eh. Nga kinasunsudan nila ay kaindalanan da naway Andi Yusuf, mi guli-guli pela karuhanggi Potifar may pangimbayat ti siya nga ay siya ay mayat. Gisambot insan timpu o kitah matudi di karuhanggi Potifarot, ano di Yusuf milad imbayaton, panirik na di siya di. Nga aku kuroh madadi kapilod, indama ahom intalang ti lo karuhanggi Potifar nga pailanggoy gi. Aku kuroh na mada Yusuf pati di ka magangat tagi atomon. Aku aku kuroh na madadi intalang kamu ti nga pailanggoy nga tok ay ila no makukurog. Haro nagisarita-saritan orongod iti kusay kaguli may tamu mogod-togod di sawa daw iri walay. Sadu pa nga mogod-togod naman tad. Nga haro di timpu dat ay inapodi kusay di nga nakadi tumugod. Kaila ay nga ay kaguli kakay kusay di ukaban ni tatabon na walay nga pailanggoy kakay sawa yun di kakadi nga isaw makadi di kakadi tumugod eh. Andiang muntakit magkakaruhangom iso ikanto at pangisasamod di ba? Tiyadi jadi podadi elanat ako kuron na dadi lad ukab kadi supi tatabon nga pailanggoy karuhanggi Potifar gi. Dan bagiam gagang kagi atomon. Ay ako kurodi tiyadi. Nga ina pa'y nailaan dati dahiti nga isiyan na pohom mininsadu. Sakiran na padharo ho kaimbaya mangimbayat dati kaimbayatan dati iswangga kantakan ditit ay siumbalit ti nga iso na payarlandat boboset o kitoh dati diti nga minsadu. Ila no minsadu. Tu mundarang takano pa diri ham apailanam kasapto ko apailanam katahan gi. Tu itinupot tong kusay nga pengkuro mintalang mingkakat tapodi balalay gajam mingkakat tapodi balalay gajam pengkuro no magidu kano po nga mingkakat piya nga hilo kono nakatangkus. Nga sakirana papendodog kasari takod diri paingundorong tokom paingkuro pagadi milo dingon amol-amolo ki. Jadi agaya kemungkinan dat aratu takon na diri. Iso na podi pagangatan dahiti nga kawaya takon pod kantakan migalit ti hom iso ipong ya dati magidu no gi minsadu.
Isay na kailad haroy na ratu, hari hari na ratu tay ko arway na naratu nga iri ni kolomokon dati di nakatalib nga bayno no ratian dati isa no padiralan nga magidu lah minsadu. Eh, asangal ba Yusuf ilo boh? Eh, nga atumaya no kudat ano pa isi minagidu ipe kasasangal siya nga atumpali di may siya di nga mantad ka minagidu isiyo hom kainsadu mantad didit pagumbalan dahiri. O kita dati right na po ka iti pagumbalan, hali piyan okon ko oinsanan no pati pagumbalan nga milot ako tagwangan miyampay da mogidu. Nga montok no pati pagumbalan dat karait dat ay percabulan. Karait sexual nga isa na paralan dati nga mogidu. Minsadu. Minsadu toko mantadet kanta kanidi. Jadi miagal ko ipaimbilang po, paimbujang, may dat aaratud iswang nga pagumbalan, kada nagya nga diri tuwang-tuwang ki suway mo tiri ko nga diri tuwang-tuwang kat kailan daw may tagil-tagil ay mangko ki akan panda ti paimbujang nga mulak to kuat karan tok iri nanday bahayad di. Jadi iri na isaralan minsadu mangilag bedit kantakan-kantakan na milad papaintalanggot kaimbayatan dahiri. Muntak iti ay kikaruhang moy nagya tagil-tagil di karuhang. Sayra no pano may tagil-tagil dit akan kakaruhang tok mintalang matin dahit kapuri manandat tok ako kro na madaka. Nga isa na paralandat pinintalang iti minsadu toko. Minsadu man di kantakan idi. Okay. Nuno na po ikantakan da milom mangimbayat dati sangkuro piya kakoro da timpunon nga iri na pohom mangigit nad montakot korohian dati sendiri. Intatan na dati kadagi sambai na rogon nga miloh dat mangimbayat dati gisambot ahok takod dikantakan idi kasuang takonon dat dit ko boboyuhan dat ay milot mangigit dati iswang da kaimbayatan gisambay na panday kaboboyuhan dati di nga kopian tok ko itagwangan da kinarahingan. Iri na di kakuaan dat nakurah tu pagangatan na pod Rasul Paulus dahiti nga akon na ko mamuhondom tokod iri na hit kanu mangimbayat dati nga mangunsub na gidati dat minsadu toko. Jadi isa na paralan nga minsadu. Iri pay sarahon. Miagal na po di Yusuf no kasyo. Itih na po kumaysa na po nga kuwasa. Kuman na po nga okon na po kadaho da kuwasa ay ako'y gunoon ka di Yusuf. Kumaduo iri na po nga mangigit iswang dat ay duso. Jadi sekira na po iti duo iswang dat ay kaindalanon ako po siya nati nga aatanud minsadu to ko no. May iri na po di nga akon ko mamaratu o mangigit datid iswang dat kaimbayatan. Hot ay karay titi sexual iso mantad ko pagumbalan di rogon
milod mamaratu dati nga may to kono porikoto kumakinorohingan iti kolomokon dati gisomdot kanu tokod minsadu mantadidit kantakan-kantakan idi. Haro nagi iti kolomokon dati nga sonto bidit kolomokon dati di nakatalib porikoton toko kumakinorohingan makiano toko dot ay kagarason montok ko kantakan-kantakan da timpud orikot sakirad kawaya ta kago nga haronon dohi kogiratan do ginawa dati tumuguang. Sakirad toko kala nga haray ginawa dati minsadu mantaddet kantakan idi gisombot iyati no po nga ato kadanda aratud isuang pagumbalan. Bah, pohitian takon ti panambarasan sobon bayno kung sikaw do pinakinanghan dati nga siyaw na gid hara na hit nolombusan dot kontok boros-boros it kontok tay ko kasinduol insanan pa rin nga mantado kolomokon. Kano misis at ako di isong sambayan. Inorhingan isong kadyan sorga kung sikaw dat kaswabon iti insan pod nakapangimbulay yahayd panambarasan di karait dat kaboboyohon dahay sebagai pananud no. Ako nun dahay dat ihay no pati nga tulun dat ang alamok haro koratuan dahay haro nagiit kaimbayatan dahay di isang nakapasyon. Labi pundad montokot ay kaboboyohon dahay sebagai pananud no. Iso dahit kalangadan dahay sakirad milay hay magal di Yusuf sera kataguang got ay pagumbalan karait dot sexual nga haro tempo-tempo iri nagi kaday kolomokon dahay. Atumay ni hayad bantado pangahakan no iri na po nga awayan dahay miyampay dot patilombos head o girot tumanud dit katatapan no. Tadaw da bay no kung sikaw nagi mantad dot tindalanon no kaposyon dit pinawalad no kumadahay pangahakan no kumadahay isambat kaswabon na suwab nga kapag iruba kagoy haydet isuang gatimpo dan nga galit. Ampunan na gitensanan do sa dahay Tuhan mansanan pati nga pasaranday kumadi aswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapugyampayan tako hinako po kapiruba takod kaswabon ni suwab.